ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Kabadong, di mo kunaan nga isungada ka ita dito barangay hall tag solicit kamot akas kadagiti nakapila di tarwar. Anya nga agsulisit mo't akong gundamare. Apay niya ti panagkikitam kanyak por. Nay, ay kadamdam agak laeng mo't Sana nga may agsulisit, maray. Sapay nakatugaw ka dita pagtugawan dagiti opisyal. Ay, da kayo lang nga opisyal ay ati mabaling nga agtugaw. Dito'y agtay-tay atugaw. Dita kami ngamin nga agsisisyon. Ay, dito'y gayam. Ay, umakara ka. Ne, tugaw ni Kapitan dita makaram. Bawal latang agtugaw dito'y. Ipunay kay muting nga opisyal. Bawal amin ay. Ay, bayam nga agtugaw dita di paribadong. Kung nagtumit ang mabalay. Tapno mapadasan na matag tugaw, iti tugaw ti kapitan. Ay, katuan Apay, kapitan lang ay ti mabaling nga agtugaw dito. Oh, nabiru kam ni badong mo, Mare? Ay, saan nga rod maray? Napadak pa yun ijay bangkag may. Ngam awan mo't ijay. Nekat, napnapanan na ngayon. Mapankunsan ipapublic service, maray. Adala siguro di taig-igid ni badong mo. Masadot siguro ang mapan agbangkag. Iso nga inlemengan na kamanon. Di na ko naan asyak ti pagbangkagan na. Baya, Mare, tainton makitak, ibagak nga agawid. Sige, maray. Pagawidem adagos, Nagmayati na talaga ti umayag internet ito barangay hall, paray. Nagpigsa ti signal ko naman. Ay, paray. Aldawan, agawid ka na. Ay, unay kamutin, pare. Pagawidan na ka nagsapaan. Anya nagsapaan, kuno pangaldawan. Apay, dakis ayan, makipangaldawa ka na kayaw nga opisyal dito'y barangay hall, paray. Ay, amom amangan kami dito'y barangay hall. Itay pa mang angot ko kay, jay lutwin da papaitan dita kusina. Ay, ni kwarog day jay nga aglut-lutaw. No kasta, naimas ti sidain tayo Taan na lang ni kwarog nga agluto kay. Kwarog! Nakaluto ka! Ay da, nabsuga kong kwarog. Mabalin mo, ti aginaw. Una, kat si kalangan ti ururay ka malpas amangan. Nalpasa, inanangan niyang kalmaw. Itay pa analpas. No kasta, siya lang aro din tinauday. Kababain mo't unay na. Tadituyak pa yun anangan. Nagawid ka nga rudin tanalpas ka na nangan. Nagkunang agawid Ha? Saan ka pa yung agawid? Ang mga nubirbirukan na kanina na tuyang. Ag-internetak pa dito, ikwarog. Ah. Kakaisuna, nagpigsa ti signal dito yung barangay hall. Pagawidin na kiday. Kaya talaga, kwarog Aywan, Kapitan. Jay tugaw mo, pinagtugawanan ni Kabadong. Bayam, Mare, taaguma nga agtugaw. Amuna mo, tatugaw mo day, Jay. Agbibisin nga rod. Imbis kumama pa natulungan ni Marituyang, at dakit din dito yung barangay hall nga agsilsil paon. Day nga rod ti kayat kong ibaga itay kay. Ibagam, Kapitan, tapno amuna, ti ar-aramiden na. Ay, no umay pa'y inton bigat. Ibaga kon at talaga dayta. Na, sapay agkat katawang agmay-may sa. Kun nga rod Anya nga taayat tikat katawaan na.
Ay, pare Badong. Malaman. Ay, kit malimla nga, paray. Naa. Ay, guhom na. Ha? Pagawidan na. Kahit agawid kami mutin. Nay, nagsapa kayo mutin nga agawid. Naa. Apay, di mo amo nga alas 5. Ay, nasapa pa ilaeng. Yay. Ay, agawid akon. Iso nga agawid kakit din. Maki-internetak pa yung mga rod, paray. Naa. Ay, paray. Di kamot agungat Ipaidam mo launay dito internet ti barangay. Na. Di kayo butos na eh. Yay. Nagmalmalumat gayam ije barangay hall ni Pari Badong. Apay adi mo man laim baon nga agawid. Isulat ti inararamid nan tinagin internet. Kat no berbero kan ni Marituyang. Oh, kano masadutan ngagtrabaho ni Pari Badong. Kat jay langan agen internet ti kayat na nga aramidan. Ay, kasanon nga iti panagbiag da kan ni Marituyang no kasta. Ay, di nakadin ko sila panakasta to yan. Awan mo ti basol cooking ka. Naa, anya nga awan. Anya tinararamid mo anag malmalaw ma. Adak lang iti barangay hall. Tanya nga tinaramid mo jay. Binantaya da gito opisyal ah. No talaga mo lang, trabaho da. Apay, masapul nga aramidam day ta. Kaya't kung arod nga ramidain, nang runa da dya, kumpare nga inteng. Tapay ni Kapitan, Agsadot-sadot nga rad. katsi ka ngay. Saan kalangan nga agsadot-sadot, talaga asimmadot kan. Pag kunambay, Kano binaybay amon ge bangkag, karuruutan. Inka kumamot mulaan ah. banbantaya nga rod da gito opisyal dito yung barangay. Di taman ng bangkag ti pangibaw ng kanyakan. Kabadong, si kamot tanday ta nakatugaw di ta pagtugawan di agjo ti akagawad. Ay, tugaw jag duty na ito ay ah. Wan, di mo aya makita di ta nakasurat di ta sangwanan na. On duty ko na oh. Ay ah, ay dyan nakita ah. Ita ta nakita mo. Tumakder ka di tantag duty akon. Ay, sikat ag duty itangal daw. Maray. Iso nga daak ita. Ay, katwa na. Sige, maray. Agtugaw kan. Ado ka tinas ka ni aramidak itangal daw. Nay, apa nga, kastoy mo tayo. Nay, apay? Hindi ti magderak di tatugaw. Kimapsotan ti internet dito silpong ka. Ibirok mo iti ayan tinapig sa signal. Ijay nga nga ta pagtugtugawan ni parintay. Pagtugawan na nga roden ngay, no ijay manan ti pagtugawam. Ay, padasik lang mo da. No sumangpa ni parintay, di pumanawak tan. Inununaan nak pa'y nagtugaw iti tugaw ko da di Pari Badong. Win nga rod, Kapitan. Nagsapa simpangpet dito barangay hall. Kano nakasangpet ak anang katugaw di tatugaw kaw. Sapay di tamot tugaw ko tinagtugawan na. Napigsa ka nung amin ti signal dita. Aha, feeling Kapitan kit di ah. Kat papanawo mo na di tatugaw mo. Si kahamot at talaga tinaskan nga agtugaw dita. Isumay. Ay, awan ka babay na ah. Punon sa kadi bagbagada na poskol ti ropa na ah. Talaga mo't anapuskol ti rupa na day ta akumbaray. Ay, awan lang arod babain nan. Napuskol pa ti ropa na. Waraw, nakitam ni tatam aba daw. Birbiro kam ni tata ba daw? Pimanaw mo't manan di tabalay may. At di barangay haul. Napan manan ijay. Napan nakipangan ah. Ay sos, di lang babaeng. Pagtugawan na pa yun di tugaw ni Uncle Kaw. Ay pagawitan manlaangan kwaraw. Di na kaya ti agawid. Agin internet nga main. Kasta? Ha? Kunak ano kuna na amapan na bantayan dagiti opisyalize. Saan ka day? Kinapudno na. Mapanlagin internet iti barangay haul. Isalbag alaklakayan, di nakpay amo atulungan ka dagiti trabaho ije balay may. Ibagamday ta kini Uncle Kaw, nana. Pari Badong. Simangpet kan paray.
Itay pa'y umayak ag duty. Ay Itayak pa'y nga gururay nga agtakder ka dita pagtugawak ko ma, tarugya kung tagtrabaho. ay, tugaw mo ganda dito paray. Huwin! Nagdakkel ta nakasurat. Nakaparabaw iti lamisana. Kunana. Kapitan. Oh, Ay, kuha paray. Mabalin ka day, dita ka pala igay, nga tugaw. naa. Napigpig sa kay, internet, dito'y tugaw ma. Naa. Ay. Sakti kapitan. Pagtugawin nak dita igid. Italang mo't paray, nga extract na ito'y tugaw mo, adi pusipos. Ay, naglaing kamitin. Ay, saan ka kadingagong umit paray? Ito lang, tiluluwak, itibiyag ka. Ang abusado ka na. Ha? Agasam tagtugaw ka dita pagtugawak kas kapitan. Apay, nalipata mon paray, nga kumpare ta. Kadakais, ngem imutam ti kumpare. Kapitan, kasano nga kat saan mo tan nga trabaho ni Badungkaw? Hey, wan nga raw. Inal daw kay din iji barangay hall. Ay, kababain pa'y kit din tamangmangan pa'y ijayon. Ay, wan. Kano maturog pa ijay. Ay na, Kapitan, problemak ni Badungkaw. Kasaanan amapan agbangkag. Problema nga raw din. Taagawan na jay tugaw ko. Nungay pagawidaw, Kapitan. Sige, dahi tati aramidak. Pagawidak man no umay manan iji barangay hall. Ay, sus! Imuna ka manan ang nagtugaw iti tugawak, pare. Ay, simang pagkamagaya mo paray. Ay, tumakder ka dita. Mabalay nga extract man hindi tutugaw mo paray. Ay, husto matid Ha? Inekstra am nga ron idikalman, ekstra am manan ita. Italaang paray. Agawid kan. Nagadaw tinaskan nga aramidem iji balayaw. Dito ka barangay hulon ti kay kayat mo apagis istambayan. Napigsa nga min ti internet dito'y paray. Ay, ingkag-bangkag. Ay, di naman pilitin paray. Agungot ako na Naa, tasi kapat ya daganas na nga agungutin. Talagang agungot ako. Dumanog kan sa pa yun. Talaga. Ay, Heh. kino teritoryok dito'y agungat ka akasta. Agdinanog tano'y pili mo nga gawin Nanggagaw a pinagawid ni Kapitan ni Badungmaw, maray. Apay ngay nga raw nga aging gaita, saan pa'y mo't anagaway? Gaputa saan na akayat ti agawid. Di na kaya ti agaway? Dumanog mo ton. Ay na, nakababain pa'y. Jak amo no anya ti aramidan ni Kapitan. Ay katalaan na nga raw dun dagiti amin agamit na tayjayon barangay hall nga agyan. Da kamin tu pay nga opisyal kat saan kami agyan ni barangay hall. Isonto ki ideng. Problema matan ni Marituyang ni Badong na. Ay, problema mat ni pare badungan ta lumaban matan. Ay katnaskan ama solusyonan dayta. Ay, iso ti pampanunutek no kasano. Ikatin yung aminan ti internet ijay barangay hall. Kasapulan mi nga ron ti internet ijay. Amumot ita panawan. Puro online aminain. Ay nagrigat met nga ron akasarsarita ni Pari Badong. Ken agdanog kanumatan. Bayam Hanggang, agpanunutak man. No kasano ti aramidag. Kabailam ay ti agpanunot. Na, talagang agpanunutak atas ti kapitan. Ala, kartingam nga ron ti agpanunot. Ay, dinak man apuraan. Saan akas karina ti agpanunaw? Ay, dayta ket ti bagbagakken ka inteng. Nagbayag ka nga agpanunaw. Apay ko araw. Nga ti pag-arasasan nyo kanyang kilmaw. Naginarasahas kami ayamay. Nakita kayaw nga gininarasas. Sa dakita-kitain. Anya ti kayo sa una ya. Ay, kasanaw. Kat itay ka pa ang nakatugaw dito unag ti barangay haul. Apay dakais, no maya maki-internet ditay. Pag-awi din na kanina na tuyang. Kaya tagaway. Kakaisuna, nagmaya ti signal ditay. Ni. Apay kay. Ha? Apay tatabad daw. Mutin ti signal. Ura ingatok to silpong daw. Hawanin ti signal. Ni. Apay ngay. Kanya nga ti mapasmasamak, tawang mutin ti signal.
Damagamakin ni Uncle Kao. Paray, apay ngay. Anya tinaramid mo? Sino katakon ti password? Ay, unay kamutin, paray. Kaya't mun sa amit ti gulo, Ay, sus. Naa, agawid ka kay Den. Ing katulungan ni Marituyang. Ay, nasakit tinakam ko king ka, paray. Naa, Awan konsensya ma talaga. yay. Satan nga kumparay. Agbriktan nga kumparay. Ay na, ay, agyaman na kapitan. Nagawi dun ni Badungkaw. Ay narabin ko lang no anya ti rumbang, Maray. Ay, kapitan, Eh, siyak man ma, ti umayagin ternay. anya, sikat ti sumublak. Una, Ay. adamatan ni Badungkaw agtrabaho. Ay, saan? Agawid ka kit de. Tag tinulong kayo nga agtrabaho. Padasag kumamatay ko nada nga ag-online. Ay, saanin? Maibuslat ti oras mo. Isong agawid kan. Sinukatanan ni Kapitan ti password ti internet, kabadong. Ay, namo kasi nukatan na. Kat anya nga ron nga ti umay mo aramidan dito yung barangay hall. Lumabasak lang, mit Mapanag ni tabangkag may kinituyang ka. Ay kakasta. Way, nagmulak itan, maray. Nasaya at launay no kasta. Nalan ni tuyang ka, di cellphone ka. Daka mo ano na may. Saan na mga mo tayo cellphone? Nagbibisin na ba, bakitan? Mala, ingkan ijibang tagyaw tapno makaado ka iti trabaho. Ni Kapitan Enteng. Marikwanhang, nadlaw mo ka day. Saanan a pumampansin ni Marituyang? Ne, kunak no syakla ang tinakadlaw iti dayta, maray. Ide, tunggal lumabas ni Marituyang ijay balay. Kasta unay ti isem na. Katuray mo dito tersinak, maray. Uray lag paypayapay akas la kandidato nga agkampanya. Angem ita, no lumabas ijay balay may. Saan pa yan atumalyaw, uray no ayaban? Awan siguro ti masapol na, iso akasta. Siguro Kasta na mo dayta ako maritakad. No awan masapol na, kasla saan natang amamaw. Ay, nawadwad siguro ti kwartada ita kan ni Pari Badong. May kagluganan dito yung tricycle ka, una na to yan. Ay, diyak kaya taglugan dita tricycle mo nga aglatlatay kwaraw. Unay matan ti pananguyaw mo iti tricycle ka. Sigud mat adito iti paglugluganam no, agpaili ka. Saan itan? Ti kayat ko apagluganan, jay baro at tricycle. Iso nga urayak alumabas jay baro at tricycle, jay napintas. Naman pa apulos na pasahiros ka. Kasano nga damayat nga glugan dita tricycle mau ke nakadadaan. So kataman nga may nakaamamak taglugan. Ay, Una yan, nagsakit matan ti pa nagsasaom na natuyang. Anya day tawit mo, kabadong. Ay, tinapay. Kita mamaray at tinapay. Ang damagan pa lang, may. Nanggatangam ngay, Ijay banger at tersina, maray. puunay kamatan. Apay nga ijay pa'y tinaggatangam kat nakalukat mo titirsinak ang mabalin mo apaggatangan. Kaya kaya't ko ijay nangingin na tersina, maray. Nangingina, Puro amin saglala ka, lagi talakom. Saan magngarod na imas? Kita ay man nagitilakom at tinapay. Nagmamagada, kaslawan ramramanda. ipanginak man langan dagiti lakaw. Ay naadadan ngawan gumatang no aramidam dayta. Saan na kan apampansinan ni Kumarim Atuyang? Ay, saan nga ruden? Jak ammo no apay. Idin to tawan mo't ammo kabasol ko kenkwana. Kino agdinamag dito'y barangay nga adu kano ti kwartada ka ni Pari Badong. Oh, Isumot lagayam kawan ba't? Didam amo dagiti gagayam da. No ada ti kwartada. Pudnugayam ja imbaga ni Marikwanang. No adan to kasapulan da kadatayaw. Isudan to ti umuna nga umasidag. Nagmadimatan ti ugali da. Di utultuladen da giday.
Talaga asaan nasayaan. Ayan ni Uncle Kawan, tay. Adda ijay barangay hall. Apay, Ipulong ko kumanina na tuyang. Ta nagsakit yung bagbagana kanyak. anya dagita nga imbagbaganaken kaaya. Saan na kanwa kay taglugan iti tricycle kaw? Ta nagdaan ka naglatlati pay. Pudnumot kit di Anggam saan arumbeng nga ibagana daytaken ka. Nagsakit tinakam kawan, tay. Ala, bye-bye amon. Inton maminsan, saan munton nga iluglugan ni nanam atuyang. Talaga sanay. Nurek pakpakasi kanyak. Ay, imadula ang ti kwartada nga agasawa. Kas giant ti ugali da. Ha? Ado ti kwartada ko naman, tay? Isumot ti imbaga ni uncle mo. Ay, iso siguro akanayon da ngagpailay. Ne. Anya ngay nga ti aramiden da ijay ilay. Mapandan sa makisugsugal. Ay, kas tagayam. Kunada ka kanayon da kano ang mga abak. Isumot lagayam Ijay kano ilay ti pakisugalan da. Ta iparparit ni Uncle ti sugal dito'y barangay. Marituyang, apay anak katakder ka dita sango ti tersinak. Apay, dakas, iparit mau. Saan mitkit di? Taide, numapan ka dita, agtugtugaw ka. Ngam ita, nakatakder ka mataon. No makita dakdagi ti tattao anak katugaw di tasangwanan ti tersinam, panunutan da gumatangak iti lakaw. Kat maan ano ko mano panunutan dati kasta. Mapanak ag shop-shoppingan ijay ilay, maray. Kasta aya. Pagan anok ngay ti gumatang di talakaw. Apay, di mon malagip maray, nga dito'y tinagut-utangam iday. Apay, di mo mat malagip, maray, anak kabayad akaw. Amok maray. Ururayak ni badungkaw, tamapan kami ag shopping. Mapan kayo laeng No apay naglawaan di paradaan apagurayam. Dito'y paisango ti tersinak tinapili mapagurayan. Ay, urayan niya pa'y tibagbagam sa anak agumatang di talakom anak kataptapaw. Ay, Stone, di mon uyawan dagiti lakok. Amom nga igit ti kalsada da ti tersinak. Kat siyempre, talaga natapok Ita pa'y nga gururay ti pagluganan tang agpailay. Apay nga, ngawan mo lang mauray tan. Kun nga raw, apay, napananda kita at tricycle. Agsusugal da, isungawan da. Kag, anya nga iti pagluganan dagiti pasahiraws. Dayjay nga, tricycle. Ayan na. Dayjay nakaparada, ija paradaan Kano di tricycle ni Kwarog dayta? Isumay. Ay saus, diyak kaya't apagluganan dayta nakadadaan at tricycle. Kiti sulag mo tiyada. Malaksid no kayat mo apagpagnain. Kakaiso na nga ado ti kwartak. Dayta kay din nagdaan ti pagluganak, ha? Makamuka nga ron nga guray iti napinta sa tricycle. At dabaro at tricycle ang nagluganak idinaminsan ngal daw. Nakapilpili kan to mga minitan. Ay kasyempre, ado gayam ti kwartak. Ado ang tricycle lang mo ti kabayla mabayadan na pagluganan. Ay, no adda ko maeroplanaw. Di isaw ti arkila kapag luganak ngagpailay. Anya? Sugal gayam Bayam aditada iling agsusugal. Kanayon kano ang mga abak ni Nana Tuyang, Uncle. Nasayat kasta. Gamawan bibiyang ko. Basta saan adito'y masakupak a barangay ti pagsusugalan da. Nawayata nga agsugal ijay ilay. Jakla amaw. Nukasan no ti dusa dagiti matiliwan nga agsugal ita. Nadagdagsan siguro ati do sa ijay ilay. Siguro Kasano ngay no matiliw ni Nana Tuyang? Maka mo damutin matiliw da. Aw, makitam ba daw? Nangabakak manaon. Ay da, naglaing ka talaga tuya. Kunakan ka. Daytoy sugal ti paglaing Kahit umay kanto manan makisugal. Kituan dayta talaga ti planok nga ramidon. Ay kit suportaran ka lata.
Anya ti makunambadong. Mabalintangatan ti gumatang iti eroplano a pagluganan tangag pailay. Ay, dakil unay dahi ta pa mong aeroplano. Helicopter nga raw tabas-basay. No helicopter may. Asino nga, tag-drive. Jak mo'y amaw, tag-drive iti helicopter. Ay, wanan niya. Mabuti nga tupay nga aglugan iti helicopter. Ay, sabagay, uray siyak. Mabuti nga mutlaang aglugan iti helicopter. Tuyan. Apay nga dalalaki di talikodan. Anya? Kita ba? Hold Ha? up, Tetoy. Ay, Hold up. Nakatutukin ka tayo paltog na tuyan. apay nga hold upon da kami butan. Nang kung ano ti kwartayo. Ala, yawat yo amin na kwartayo. No kaya't yo pa iti agbyag iti napaot. Padong, anya nga taramidan tan mo. Ay, kadidad mo amin din na. Tapno agbyag tapay iti napaot. Intay, nadamag mo ka din dyan na pasama ka na pari ba dong kan marituyan? Di pa nakisugsugal da iji ili? Saan? Jay pan naka-hold up da. Ha? Ay kunakun kat ama pasamak da ita. Kasano ka naglastog da mo ngamin? Ay, kinimus da kano amin jay kwartada. Awan imbati da ultimo 5. Agnakam da siguro. Ay, kaasi damot Naglastog dan tumit. Naparamag da pa'y kunam Ay, kasano pa iti panagbiag da ita. Taawanan ti kwartada. Kapitan, asino ti akin tricycle day ta Stinley sa tricycle? Nakasilsilang. Ay na, permi pa imot ang makasisirap. Sa paimpating nga na. Kaya na nga ipasikat ata, baro ti tricycle na. Akin ko aya. Kaya ni kwarog aka anak Ay, so daytan, jay ibagbagada abaraw at tricycle na. Kasano kat inuyaw da marituyang kan pari ba daw. Iso a pinabaronan Ay, ka nasaya at no kasta kat padasam taglugan. Ewan man, kapitan. Ay, kwarog! Dak dito yang Kyle. Itulod mo ni kagawad ije-tersina na. Unang Kyle. Saan mo na pagbayadan? Ay, nagsaya atan no kasta. Nagmayatan ti aglugan dito tricycle mo, kwaraw. Ay, libre pa'y. Ang santo na libre itong sumaruno kagawad. Agbayad akton inton sumarunaw. Awan ton ti manguyaw dito yung tricycle ka, takabarbaro amin Nakita ka din ni Mari Tuyang. Jak to pa'y nakitkita ni Nana Tuyang. Ay, uray siya. Sipod na hold up da kandi kabadong. Sandan arimrimwar iji balayda. Mabaindan Ay, rumwardan to dagijay. Ay, sanda kat amabisinanan. Jak to ida kayat nga ilugan dito yung tricycle ka. Ta sinaktan da tiriknam. Ay, permi Dandaniya kagsangit ide. No saan da kumaan na lastog? Saan da kumaan na hold up? Marituyang, itay kapay alabas dita sangwanan ti Tersinak. Apay aya. Ay, nadlaw na kun maray. Agsubli-subli ka, maut. Ibaga mano gumatang ka. Umayak la bumulod, maray. Amo nakitan nga asit gana. Ideado ti kwartam. Malaksig nga uyawom dagiti lakok. Di mo pa'y kaya ti gumatang. Idi dayta, maray. Kat ita, anya ti masapul mo. Adda sardinas ken bagas alakom, maray. Kat adda Ay, umutangak man nga rod. Kano dya kaya ngay? Ay, unay kamutan no kasta, maray. Kaslasan tangag kayong. Ijay kaayan ni Maribana nga umutang. Saan adito Tersinak? Anya nga tano ireklamo ka kan ni kapitan. Ay mapan kala ang agreklamaw. Apay ti kunam, kabutang ka. Maribanang, kumusta kan? Day, si kamot day tamaray. Nagmayatan ti panagisam mo. Kan, apay day taigam mo agarapon. Tumay kalaang magkumustaan.
Ay, awan ti bugoong may. Na, imbaga kaya abuguong ti umay ko dawatin. Ay, amuklatan, Marituyang. Basta nakaigem ka iti garapon nga umay dito'y balay, may, umay ka dumawat iti bugoong. Adda, Maray. Awan nga rod. Ay, agawid ak nga rodin. Awan, Maray. Ay, idi kawadwadan nyo sa anak ngam amaw. Itataawanan kayon, umay kan dumawat kanya. Kapitan, Apay, naggapuam. di tabalayaw. Dumawat ako malaang iti bugoong. Ngam ko namat ni Maribanang nga awan ka na. Ha? Kano nagado? Kuna na nga awan. Ay, kaasi kami ba't kinibadong ko, Kapitan? Awanan ti gagayim ay. Awanan ti mga asi kada kamay. Ay. Di kag sao iti kasta, Maray. Amumot din na pasabak kada kami kinibadong ko, Kapitan. Ewan nga ron. Nalastog kayo ngamin. Isuan na hold up kayo. Saan kami nga aglaslastog ita, Kapitan? Nagbalbaliw kamain. Kasaritak to ni Banang. Mapalin ka day, akasaritam uray ni Marikuanang, Kapitan. Dinak ngamin kayat apautangan. Sige, kasaritak to ida. Ket no naglastog da idi dagita nga agasawa. Ita, ibagam kanyak anasken nga agbalinak anasaya at kadakwada. Ketwon di ka lamasyan. Kano gagayem tayo ida. Ket, anya ti kayat mo, padawata kiti bugong ni Marituyang. Una. Winan, ikakon no kasta ti kayat mo. Ay nagbalbaliw dan. Iswa, pakawanan tayo ida. No adaman nagbasulan da, pakawanan tayo. Kasta tinasaya nga kakabaranggayan. Nakitak mo't anapan ka dita balay da Marituyang ken kabadong Maray. Wen, Maray, napan ko inikan iti bugoong ken bagas. Kayat mo asawan, agsarsarita kayo na dua. Wenan tay sumot ti imbaga ni Inteng. Ay, kinapudno na. Inmay nakmatla ang kinasarita ni Kapitan. Pasensyaan tayo kanon da kabadong ken Marituyang. Ay katwan Ay, kunakun kat, ano adda ka sa pulan da, nasingpet da. Ngarud iso asyak. Sa anak la nalastog no adda anak iti kwarta. Tanarigatan, Maray. Ni Kapitan Enteng! Ay, nagrigat tibiyag anya, Kapitan. Ay, wan nga ron, Maray. Ngumingi na matendag iti gagatangan. Awan pa'y maigatangan iti paypay. Agure ka. Ay, inruar mo mo day ta sagsasangaribo iti bulsam. Natapagpaypay na. Ay. Paypayan ka, Kapitan. Kayat mau. Sige. Diyak pa'y napadasan tinapaypayan iti takwar. Aw, anya ti makunam, Kapitan. Mayat ka di mo lang ti mapaypayan iti kwarta. Agure ka. Uy, dalam-lami isngem aircon Naktangan akon amang paypaypayken ka, Kapitan. Malaibati kon dito'y rabaw ti labisaan da ito'y kwarta. Tasikan ti agpaypay. Maray. Talaga nga ibatim ti kwarta? Kawan, kwarta mon, Kapitan. Imbag lang nga adda pagpaypay mo, numapudotan ka. Nagswerte akon amaykan iti kwarta. Ta pagpaypay ko pay. Anya nga ito yan. Intend mo, kundi pare intend di kwarta. Ay, katuan kasta unay tisem na. No kasta, mabalintalatan nga aramidin ti kay kata. Wen, agayab kan kadagiti mayat nga agsugal. Tagsusugal tayawn. Masapul pa ay ang agayab. Kit nagaduda nga guruuray. Ay, kat bayadan tapay mo't ani, Kapitan. Tapno awan to ti agunget-unget ken mangiparay.
Ay, kung namatla nung nataknang opisyal, mabayadan mo gayam. Anday, nakita ka ba't ni Uncle EJ Ruar ngagbilbilang iti kwarta? Ay, jay honorarium na siguro tibilbilangan na. Di na ngamin kayat amaksayan iti uray 5. Honorarium na nga taday, jay. Kat no nagadumot sagsasangaribaw. Sagsasangaribo, kunam. Unantay, nagadaw. Ayan ni Uncle Mau. At dabay lang EJ Ruar. Kita ngamin na antay. Nakadumog ngagbilbilang. Na, ay, ayabak man. Inteng! Umunag kan Kaslawan nang nagnantay. Agbilbilang matlata. Na, kasano aya ka ado ti bilbilangan na. Ta saan nakpayan adengdenggan ang mga ayab kan kuana. Inteng, apay aya nga itakalaeng nga umunag. Adda nga rod inasikasok iti barangay hall. Kat no nagbayag ka ijarwar ang nagbilbilang, ay no anya lakit di aja binilbilang mo. Ekwa, binilang ko ti ramay ko. Ramay mo, wano kwarta ti binilang mo. Ramay ko. Kat no ko na ni kwarog a kwarta ka no di binilang mo. Pangalak nga iti kwarta. Sagsasangaribo ka no. Patpatsim ni kwarog. Amuna ayaday ta, tiagkita iti kwarta. Uray ordinaryo a papel, ibaga na a kwarta. Na, ay mapanak man ijay tersena ni Marikwanang. Ingkan makiistorya ka uray agmalmalem ijay. Apay, sa dino ti papanandagi tatatao amagmag na, Mare. Di ta balay da kabadong ken Marituyang. Na, nagadudan? Apay, anya ti adda di taaya? Adda mangibagbaga a birthday ni Marituyang. Nga madamot mangibagbaga a birthday ni kabadong. Ne, silsilibraran da ay ati birthday da. Apay ngay asaan data nga inimbitaran. Kunak ano inimbitaran na ka ni Marituyang. Na, di na kamot inimbitaran? Damagak tumat ka ni Marituyang no may gumatag. Na, kita Mare. Saan met at taga barangay kabildatan dagita mapandita balayda? Inawis na dagiti taga sabali a barangay. Ngam data ako marina di na pa'y inawis. Wen nga rod Apay ngay akas tamat ni Marituyang. Kasla saan natamat ako maray. Nay, apay atuman atanaw ka dita, kwaraw. Una, tanagado ti tao dito'y balayaw. Kitumay ka dituin na. Apay aya, anya ti adda dito'y balayaw aya. Ay, kit umunag ka, tap numaamuan. Ang urayan nak ni Uncle Kao. Adda pang ibaunan na kanya. Bayam day tang Uncle Mau, umay kakiday. Mabitak lang dito'y balayaw Wait, mabit ka lang. Apay, saan ka amas daaw, Inteng? Apay ko maamas daawak. Nagadaw ti tao di tabalay da Marituyang kan paribadong. Kat bayam apay dakis aya. Kat ingkamot kitaan no apay. Ag-birthday siguro. Kat, saan ka nga rod amapan maki-birthday? Mabainak. Amumot managbabainak. Ay, apay nga taaya nga agpayso, nga ado ti tao di tabalay da. Anya timakunam ko araw. Mayat mo't lang. Mayat gayam ti makisugal ata ba daw. Kay, nangabag ka, saan ka day? Wanga raw, addan kwartak apag chicks kao. Isungag sublikan tumanan na makisugal. Mabaling agsubliak to manain. Ay, kito na. Uray pa agsubli-subli ka, mabalin lata. Ang kasano ngay numamuan ni Uncle Kao, makisugsugala. Di mo nga minibagbaga. Sa bagay. Di ka lata nagtagtagaray. Tasyak,
Jak magtagtagaray. Wain tata badaw. Day ta tinaskan nga ramidon ta. Inton bigat umay kan tumanay. Ta sigurado ang mga abak kan tumanay. Anya timako na maray. Ta umay gumatgatang itilakom dagiti tattao ng umay ditabalay. Ay nagmayat maray. Nagaduti naglakwak itangal daw. Ibabaon ko ngamin ida nga umay da gumatang dito'y tersinam. Anya ayat aramiden dagita atat tao ditabalayaw. Agsusugal da. Ha? Agsusugal da ah? Wan maray. Ang di mo ibagbagay ti sabali ah. Kasano numaamuan da ito ini kapitan? Sapay kaguran ni kapitan ti sugal dito barangay. Oho, nagkunamot kan kaakaguran na. Ibaw bawal na ti anyaman a klase ti sugal. Idi aday ta, ngam saan itan. Kasano asaan na nga ibawal ita maray? Di mo ibagbagay ti sabali amaray. Binayada ko ni kapitan. Ha? Anya? Binayadam ni kapitan? Wan maray, sagsasangaribo timbayad ko kenkwana. Ipakpakita mo't dagita sa nga pulo aramay mo, sa mo pa'y binaliktad. Kasta kadakkel timbayad ko kinni kapitan. Ay nagdakulon. Una, iso nga aguli magkalatan maray. Tapi nalubusan ni kapitan ti sugal dito'y barangay kabildatan. Ay, jak amo day ta ah. Nagpabayad kayam ni kapitan. 4, 5, 6, 7, 8. Warog! Am. Day, anyo day tabilbilangam. Ay, jak amo nga da kagayam di tantay. Kwartan samot day tabilbilangam. Saan tay? Dayamat kwarta. Kasla nang kupay nga imbagam nga ado ti kwarta. Ay, awan yung bagbaga kakastantay. Ne. Ado man ang timapan ata o di tabalay da marituyan. Ay, mayat ti mapanditan tay. Tapay mag. Basta, nagmayat, nagragsa. Paray, Apay paray. anya di madamdamag ka. Nga anya. Agpaspasugal ka kanumot iji balayaw. Kwartang paray. Ay, manuday tayo. Ay kat bilangam ang abay. Ay na. 5,000? Agreklamo ka pa'y laing. Paray, apay, puno nga agpaspasugal kayo? Nayo na ko. Aguli magkan. Na. Ninayo na mo na. Ito na. Aguli magkan. Awanan ti mangag ko sa uma. Sige, aguli makakop. Agawid kan paray. Tagawid ak mo tayo. Wan maray, agsusugal da ditabalay da marito yang kenkabadong. Anya. Saan ka di abawal dito barangay ti agsugal? Saan ka nun abawal ita? Saan nun abawal? Isukan no ti imbaga ni kapitan. Na. Mapan kumanmet nga rod padasan. Ay mapan ka ah. Barang mga bak ka. Ay, no mga bakak, umay kumutlang igatang dito'y tersenam. Ay katwan ah. Ay, mayat day tangaramidaw. Ay. Hey, nanayunan man ang tikwartak. Ayos. Bilbilang ka man ni ti kwarta, mangkail. Ay, shh. Di mo ibagbaga ka ni Anthem. Tapno saan adumawat. Napay ko mga ibagak. Amumutan ni Anthem. Naglaing adumawat iti kwarta dayjay. Unang kail, amaw. Sekreto tala nga adot ti kwartak ah. Unang kail, jak ibagbagay ti sa balay. Kita man maray, nangabak ka. Adamit gayam swerteg iti sugal. Iso nga agsublikan tumanon intun bigat. Ay win sapsapaak alepasan dagiti trabaho ijabalay. Tapno masapaak nga umay. Ay, apay nasken aya nga ibagam kini kapitan amakisugsugal ka. Apay ko mga ibagak ngay. Ang di mo ibagbagakon kwa na maray. Wen maray,
Sikrito ta dayta. Mayat gayam ti adda sugalan na dito'y barangay, Maray. Katuan, Kita umanta na nga baka. wan. Iso nga agsubli akto manen inton bigat. Ay kagumatang ka nga ruden ah. Ay, wan amare. Mabit lang Tairuwar ko na ito lista kadagiti nasken agatangag. Basit sa laang mat day tayin listam. Nainayunam ata adumat ti kwartam. Ay, apay. Papanambanang. Ay, kat iti ayan dagiti kukumarik Na agmalmalam ka ijay Ado nga ro ti pag-iistoryaan, may. Ay, aguri ka. Anya day ta nakasupot nga igemaw. Ay kwa. Inutang ko da ito'y iti tersena ni Marikwanan. Imutang ka manin. Ay katuan awan nga ron kwartak. Di nakmat ikan. Naa. Ay, kanya nga iti maitad kukin ka. Iso nga rod nga imutang akon. Ikagluto. Inton bigat, rumarak manan, masapak arumar. Iso masapak kamot nga agreeng, tapno masapa akmot amalpas kadagiti trabahok dito'y balay. Amom ka din, no sa dino ti papanandian tim abanang, kwaraw. Saan ang Kyle? Kan uresi ka. No kasapulan, kan birukan ka, awan ka. Apay, papanamit. Dak lang mo ti paradaan, may. Awan ka ijay. Umay ka birukan. Ay, mapanak agar-aram ang Kyle. Agar-aram ka dyan. Ay, ibagam, tapno saan ka birok-birokan. Uray ni Antim, kat birok-birokan. Ay na, Marituyang. Nagaduman ang dagiti makisugal di tabalayaw. Kayat nasawan. Adumo ti umay gumatang dito'y tersina, Maray. Ibaon mo ida dito'y tersina, kwan. Kaun magkastater aramido. Ngam adala ang amakkaw, Maray. Kasano no maamuan ni Kapitan nga oray ni Maribanang kat mapanmutan nga agsugal di tabalayaw. Maamuan na ano ibagam. Ijak ibagbaga, Maray. Uray ni Kwarog, mapanmut makisugsugal. Agsangsangudan to, bay kini anti nang agsugal. Kano ko namot ang binayadan yun ni Kapitan. Kituan, saan laang agtagtagari ni Kapitan? Ngem ado ti kwarta na day jay. Insamot kwarog di makisugsugal ijayan da pari ba daw? Ay, iso siguro Kapitan. Kasango na pa'y ni Banang. Ay, kasta Kapitan. Ay, nasursuron ni Banang ti agsugal Katbay amon imbagla aliw-liwa na mahut. Matitika nakakit nasuro ng tagsugal. Mga abak da nga may, Kapitan. Ah. Kan may sa, impalubos mo matanday tasugalan. Anya? Ay na, saan kan nga agindi di amaw, Kapitan. Taimbaga amin ni Marito yang kanyak no mano adaras da ka nga inikan iti kwarta. Namuam dayta. Ay, naigalis lang ti dila ni Marito yang. Ay, inakaya banda kwarog kan Banang. Ay, saan mo matan nga ipasardang deta sugalan, Kapitan? Taimbagla aman na yunan mo ti paglakwak dito tersina. Ay, saan? Iparit ko. Binayadan da kalagarodan, iparit mo pa ilaan. Aray, di naklapdan. Ta umay ko ay banda kwarog kan Banang. Umay mo ayaban kat madabada pa ilang ang makisugsugal. Ay, nasken ama isardeng daytoy asugalan, pare. Ay, di ka man nagsaoy ti kasta paray. Binayadan ka mo tayo. Manungay, jimbay bayad may, kanituyan ka. Amangan mo, no kaya't mo pa anayunan may, paray. Ay, saan? Isublik amin, dagitin interview kanyak. Ibaglakit din ta, jak pa'y kiniskis sayan apulos. Sa anak mo't nga umay agpalastog, Kapitan. Talaga lang nga awan ti maigatang ko iti pay-pay. Ay, di mo man ipay-papay-pay kanyak dayta kwartam. Didak maala iti kwarta-kwarta dita. Na,
Anya kamutin, Kapitan. Awatem ka din da ito itagkukan ka. Ay saan mabalin ko naknay? Irugiyo man ang tiagsugal. Ta siya kun amis mo tiagayab iti pulis amang tiliw kada kayaw. Agunget kamutin, Kapitan. Talaga nga agungetak. Nuim bagak bawal. Bawal! Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?